our next contestant, she's made a name for her. She's becoming an internet sensation. Miss Lady Maria, Miss Soana Sipso, Hakau Suka Oi Otto Frenite Harbour Bridge, brand new day, Junior. Miss Lady Maria Tonga, Australia, Soana Sipso, Hakau Suka Otto Frenite Harbour Bridge. O kuneta uanima pe me sene Australia. Iwi. Ko soana o sa ia he lova kakau siu a alo pe pe he foki ki akapulu tau toko fitu. O ko fe ma upe ke a ai ki farehanga motokanga I he tokonaki kotoa pe. Pe he foki mo o seni I he lolotonga o e wike. Mo ka take o paspasi I mai leva Miss Lady Maria Tonga, Australia. Miss Soana Zipso, Hakau Suka, Otfelinite Harbour Bridge, brand new day, Junior Fiver. Wow. Wow. I'm surprised she fits that name in her passport. Tonga. Koe sino, pe koe sino e niu, o kulanga akia ai whare o Tonga. Koe ai, koe niu ki e Tonga, koe whakatai peia o mo ui ai Tonga. Tua whatu, Miss Lady Maria Tonga, Australia. Soana Fiver. Miss Lady Maria Tonga, Australia is wearing traditional attire that tells the entire legend of Hina and Tuna, the origin of the coconut which represents life for all of Polynesia, but especially Tonga. Saya. Kelas ke tu be Miss Lady Maria ya. Ko tuna e gulu de dua men ngai tolong magi loto ai tuna. Kota ke heia. He teunga o Miss Lady Maria Australia Tonga. Ika ono I ta hoke fika fitu tameni Miss Haveru Rugby. We'd like to take a commercial break so we can give you part 2 of Miss Lady Maria Tonga, Australia. Oh, what is she gonna do? What's she gonna do? Oh, pea mo e pea uku mo kupenga. Katak pe na kai ke ma umai ha whakamatala, kag mo wakai mai pe. Ki he Miss Lady Maria Australia Tonga. She is a certified scuba diver. Lady Maria Tonga, Australia. Ko toi tui macho ata uku ia tu ua os macho ata uku mai bene aki. In search of a Ri spouse. mare kupenga uku e tai mini. Le taha pe. Mali ku uosu. Ako hono tare ni tita pon no ho eiki ai lere whakaholo mui. Pepe kakao ya Australia. Man, Very nice, very nice. E o tangata e ua ki mo e tai mini a. Ona o pate kai lao me ngota fa. Ki te gas mai misi. Ka ngota mane una la tai mini. Ane una tu ua be tai mini. Ua fa mo mo re tu ta ko misi ne ta fa ko ni ko ta ha ka ko be ka ngota mo ko e ua ka ta. Oa! Tapulaya.
whahoko ai kai lao. Teki lanu hina pembelan kula peke no falan hina ne mamutu. Sis kakala peke no kahoa kakala. Wiai pembo e mata pule ku tokoni ki ai. Iho no whahoko ai kai lao. Wa tō taha ku taha pia na whahi whunga Stacey. Tō ato au pito ai kai lao ai Miss Lady Maria Australia. Soana Sipso Hakau Sukai, Otvalente Harbour Bridge, brand new day. Kono talenito whare ari e whia whini ko e kai lao. Kei manatu pēa e mise I lala ka ni ke taim nei he lau tohi pore anga ai ka tā whakene whaiva tu whanua a tonga. Maria Australia. Bohono Hawaii for Stacey. Kamata ke ono e Miss Lady Maria ki kala ia. Soana Faiva Jr. We'd like to thank her drummer and her co-dancer as well. That's what right. a great way to exercise. Absolutely. When by she's doing not, a traditional dance. when she's not swimming with her fishing net, she's also getting ready for war. So congratulations, Miss Soana Faiva. We should give her a fitness award because she swam really well. And then she did the kai lao like no one else. Amazing. That's our 6th contestant. And we are ready for contestant number 7. Are you ready? Miss Vika, tui one toa, toi tu. Miss Bowes Fashion. These are the top 5 finalists in the sarong competition. Miss Josefina Fatai mo Manu Leja. Miss Tonga Tapua. O ek mo kain nga mo to ay may hapaspasi. To le o lahiange. Ko au fanga tuku ni o fiafi ko ni. Pamalo lo to ho nga tu kihe. Miss Lady Maria Tonga Australia. Ko ene fa fia ai kau fainolo. Kita reniti.